nan dam cheu na mo lungmli post thawngchimnak in nan kot kanin tlai than na thong ni kumkul kum thum biangreithlep ni hlei nga zinglei thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu cyclone thlichia ronga minung panga an thi tia NUG chawzani alangtar cyclone thlichia ronga chin minau pakhat anun nak aliam kumni chung CDF complete le SAC ra shankar ka daunak voice khat lenga chuak ra rang zanhi tluk an thi cyclone thlichia le SAC ra rang ra lam sial ronga kani peng mi pi thong sha reng lo thli le ruala ka anzam ti mi thong le thong pangtang na an raksalai Mindat matupi kampalat penga cyclone thlichia suimelam pakhata mengsom ko asangkhau atu suimelam chantlom palchun chinram kul chunga cyclone thlichia suimelam pakhata mengsom ko tiang asangkhau tia khwa chanjau nakni mein leili jing suimelam hlai khata alangtar mindat achun ro asuri thlijong afak ngai changtia tur chungmi na sin in thai asi Rakhain ramkul achun suimelam pakhata mengjal somthum rong thli ashan kho cha ti anu ngai ngai cyclone thlichia ran ronga thingkung ki anak rualo pi in volai chimnak le teklak nak tiang achwa khomi asi cha mi pi nhani kanira rin a hertia khwa chanjau thiam nani ra ring pek nak zong an chimchi tia the mindat post ni alangtar kumni chung CDF complete le SAC ra shankar ka daunak voice khat lenga chuak ra rang zanhi tluk an thi thongni kumkulukum khat main hlaithum in thongni kumkulukum thum main hlaithum kumni chung CDF complete le SAC ra shankar ka daunak chu voice khat leng achwaki chu chunga ra rang zanhi tluk an thi tia CDF complete ni main hlaithuma thancha an chwa hi kumni chungka dawnaka CDF complete ralkap in minung hlai ni ramlami phuncha annunna kan pek CDF complete ni mate khokhan lai rel nakle federal ramkom sarnak dingcha adi dong tiang tangti phuna he ra sang uknak thalo chu daw in fak pi in mai kan nor chinchin lai tia anlang tarchi CDF complete chu alwan cha thongni kumkulakum khat meininga rakdir asi thongni kumkulakum khat meini leithuma SAC ra sang he avoi khatnak ka daunak anrak tu atia kan thai cyclone thlichia ronga chinmino pakhat anunnak aliam Rakhain ramkul chucha kun khwa asami chinmino salai nelin ong kumkul chu cyclone thlichia ronga anunnak aliam tia thai asi maini lai li jing suimelam hlai kharshongi cyclone thlichia ran athok lewa in mai lai thingkung akyak mini anan chi cha anunna kaliam tia thai asi cyclone thlichia ronga minung panga an thi tia NUG chawzani alangtar Myanmar ram lei hoi in cyclone thlichia asang mi ronga minung panga annunnak aliam tia Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management NUG ni maini lai li zan lei sanga an langtar Athi min ha chunga Rakhain Shenramkul Mandalay Erawati Ramthen na an si in lalo arok mi zong an tha jang thongai mi cyclone thlichia chu maini lai lizing suimelam hlai khatla somthum a thliran ning suimelam pakhat a mengjala somthum in arang mi chu sitwai khwa aluchang thliran ning afa cha a sitwai khwa MPT fungtung zong arok kwa peng in somnga tluk arok thlichia adi nu suimelam kulali chunga tilian achwa khopin a ropi afa khau ma pina chinram kul chunga leimin nak achwa khau pako yangkong le Erawati Ramthen chunga tek atla khautia NUG ni alangtar chi cyclone thlichia le SAC ra rangra lamsial ronga kani peng mi pi thongsha renglo thli le rualaka anjam Sakan Ramthen kani peng chinduin tiva chaklei ummi mi pi na chu cyclone thlichia le SAC ra rangra lamsial ronga mi pi thongsha renglo thli le rualaka anjam na tia khwami nhani anchim SAC ra rangra lamsial ronga kani peng khwakom panga in minung thonglei thumleng chu himnak duwa thlichia le ro surlaka atu bantukin anjam na hi asi tia ralzambom chantu phi awnai ni manthlake atarlang atu leo a
mukha cyclone thlichia chu rakhain tlang ram chin ram kul sakai ram then le makoi ram then chunga fak ngai in alut khautia khwa chan zau nak zungni alhan kan in an rak chim chung mi chu atua thli le ruwa chu a thok chang sakai le makoi ram then chunga SAC ra rangni phone le internet line an phi cha a cyclone thlichia ronga ra ring pek nak thong pang thai kholo in harnak an tong tia kan thai ping ulung khopi a thlichia rangin thingkung akyak mini palik pakhat anen cha a thi Mandalay ramthen ping ulung khopi ane palik sakhan maya ruapi le thli fak ngai na ran cha a thingkung akyak mini palik pakhat anen I athi te thai asi Maindilhai li jing swimalam pariat luka thlichia le ruapi afak ngai cha a lakphak ti dorin achuak mi kumsom nga rong palik pakhat chu thingkung kyak mini anen cha a makhat te athi cholte twal chungmi pakhat ne chim thingkung nen ronga alu akwai mi athi mi palik pa chu pingulin khopi sizunga arok ankalpi tia thaisi chupina shanram kul thanglei tongchi khopi zong cyclone thlichia ronga fongle mai ri chewkhat anchati lama antla inkul nak thingrwale adang dang zong tamngai anrok tia thaisi SAC ra rangni thli le rualaka the way khopi special economic zunga bom athak tanin tari ramthen dowai khopi special economic zung ponga SAC ra rangni bom athak te thaisi mainil heli jing swimalam paret la kul rukluka mai khopi wanlong bual in dowai khopi special economic zung ponga SAC ra rangni jet wanlong in bom athak te T1 zung in ton vongai tu pakhat ne chim SAC vanlong ni bom panhi chu voikhata athak na hun hi twal chung hriam tlai phunha ni ral sang an rakka lengmang hnanak asi cha a SAC ra sang ni an hum ha kholo na hun zong asi tia chunglei upani achim chap Shian karani ramri chu thlichia le rualaka ka dau nak achuak SAC ra sang ni chunglei in a hel lengmang hna Shian ram ko thanglei pinlong phikum pengle Shankarani ramri a mipi hriam tlai phunha le SAC ra shankara ka dauna ka chhoki SAC ra shangni nge thlainak wanlong in a hellang mangna tia thai asi Shankarani ramri a alwancha February ni kulanili in maini lai li tiang thathum chung ni fate in ka dauna ka chhoki SAC ra shangni ni fate chunglei hriam ngan in aka tia mi kong news ni alangter atulio thli le ruwa afak ngai cha SAC ra rangni chunglei nya thlainak wanlong amhani ehellang mangkau chunglei in ehel tlompal a chun chan arawlo a jet wanlong amhan chol aluan cha mei ni hra zonga jet wanlong in bom athak cha a mi piral kap panga ni hlemma an tortia medic unit demosu in ton vongai tu pakhat ni achim Mei ni hra angya thlainak wanlong ni chunni tlaknon in eheli zanlei hnu chu wanlong longte in chan sawngai aka cha hlamma ator mi pira ka panga hna chu sizunga kan kalpin ha atu tiang thobul chu amaleu an si te achim chap hlamma ator mi pira ka panga hna chu mizo phurnak moto ni azat hna lo cha a viku moto tiang in kan man mizo hna cha achun asikhau deuh lo tia medic unit demosu ni achim Shankarani ramri chu atu rong hi ruapi he thlishan afak ngai nya thlainak wanlong ni ahellang mangna pin a SAC ra rangni hriam ngan in an ka lang mangna cha a harsat nak tam ngai kan tortia mi pi ral kap leini an langter SAC ra rangni uknak alakin nihin ni tiang Shankarani ramri a krani hriam tlai tang ti phufon le SAC ra shankar ka daunak voizaruk la somruk la voithum achok chang SAC ni chunglei in voizathum la somruk la voithum aka changtia karani hriam tlai PKPF ni alwan cha mei ni khat zonga thongthan nak an rak to abalchang Ngiamping ta khwa mi pi pakul SAC ra rangni mei in an khangmin ha min chajin chu KNU ni alangtar Pakoram ten mung peng ngiamping ta khwa SAC ra rang mei in an khangmin ha mi pi pakul na an min chajin chu kren hriam tlai KNU ni mei ni hlailia thongfiang thannak an twa mei ni shrazan lai sumilam pangala kultuka Karen National Liberation Army KNU le SAC ra shankar leping khwa ka daunak achwak chu ka daunak SAC ra rang boino panhi
meja panhi tel in minung panga an thi tia KNU ni thong athan kadaunak adi nuwa SAC ra rangni ngyongping ta khwa an lu noi mi pi na chu ral pho a tlei na in shri in an khin han nuwa ngak chia pali pa palhai khatna tel in mi pi palhai kwa mai in an khang tha na chunua thanmual kul chunga tual chungmi pakhat zong SAC ra rangni aril an chua e zo chiangai in an tha KNU ni alang tarchi chupina SAC ra rangni yeu khwa mi pi pali na le ngyongping ta khwa arak long mi pi pathum an dilak mi pi pasri na chu an tlai than na iral phowa an kalpi na tia thai si SAC ra rangni sualnak ngei lo mi pi na chunga atu bantukin atwa sarnak chunga Korean National Liberation Army KNU ni fakpi in kandau SAC ra rang asham bong in adi dong tiang kandau lai tia KNU ni chathan anchwa Mizorama chinra zampakhat thingkung chung tlaknakin anunna kaliam Mizoram kul lunglei peng thaizol ra zam khema ummi pu khwa kong chu mai ni lei thum zinga thingkung chung in atla I aizol khopi a thlopding in an kalpi na in azan swimelam pakwa la cheu tluka anunnak aliam te thai ase nunnak aliam mi pu khwa kong hi chinram kul mitupi peng ngalai khwami asi tia zalen ni alangtar tuzing kan thawngchimnak chu ma vialin kan dong tar rilai lungmali post thazang akan pe tu nan dilak chunga kanalom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe akan top yak choding in kanin som na